drugo. Moramo nešto poduzeti. Gospodine kondukteru, možemo li pomoći? Vi? A čime? Rukama? I rukama ako treba. Saperlot. Vi biste svojim ručicama čeprkali po snijegu. Djeco, pa tu ni lokomotiva ne može ništa. Moramo pokušati. Da nije snijeg beton. Dobro se obucite i naprijed. Djeco, ostanite u vagonu do daljnjega. Ma smrznut ćete se napolju. Ma vidi ti njih. Bataljon vojnika ne bi to očistio. Djeca su u pitanju, skakavče. Evo ti tvoje djece, medvjede. Ma, djeco! Vratite se! Djeco! Oprostite, mi smo tu. Dajte nam upute. Slušaj ti, Mališa, daću ja tebi upute po turu. Ko vas je pustio napolje? Ama tko bi ih pustio? Sami navrnuli. Pitam čime ćete odgrtati, a oni vele rukama. Ja ne mogu lopatom, a vi ćete rukama. Caruje medvjede, a snaga klade valja. Što će nama sajednica kad se jede gibanica, dok je mesa i bombona nećemo iz tog vagona. Hej, što nam mogu snijeg i stud. Hej, neka radi, tko je lud. Ako ne dozvoljavate da čistimo, priključite barem lokomotivu da nas grije. Imamo i bolesni. Vodi ovu balavurdiju u vagon. Oprostite, mi smo možda balavci, ali smo ipak putnici. Tako je. Molim više poštovanja prema mojim putnicima. Daj, priključimo lokomotivu. Neka rade, nek se muče, neki štipac i zima, a kad opet vlak povuče i naš vagon ide s njima. Hej, što nam mogu snijeg i stud. Hej, neka radi, tko je lud. Mislim da ipak nije lijepo od nas. Oni se vani smrzavaju, a mi se sprdamo. Pa hvala na društvu.